Pinikarbi Prime ta birta long pen ka do ka bia phantame kardom na pajurik long. Tangte Pinikarbi Prime ta birta arjuik tha. Lakhain ko ratrok Duarbaguri MAC constituency ka parlo Dolamara Jutangamai ahong jayalong Pini lakha phari siranarke Bukawjan LAC IMLA mate Deputy Speaker Dr. Numol Mominare Dengpen Duarbaguri constituency aparman kaching thurasta yaphan Pini Bhumi Pujan mate long e sompontang Bangsolong ialong ke jongpona tengke construction of Jagannath Community Hall cum Skill Center at Dolamara 1.5 crores. Construction of Model Secondary School at Dolamara TE 2.75 crores. Infrastructure development of Karbi Hemtun at Dolamara 35 lakhs. Bangsolong e kiswama jamek juddet penapi mai sitame padapu. Lapen bangso mayalong nonang kileji MP kilega hot BJP pen kachitoidun MP candidate Amor Singh Tiswa Phan ong dunga vote pen bahai ponang poputa mayalong MLA Dr. Numol Momin pen lamthe jaipo mayalong aluhia tumpen Duarbaguri VDC chairman Sir Koi Rongphar VDC member John Kathar Dolamara town chairman BJP Mondal president Sunaram Singh Naratumpen Chenglo Hawarara Ratumpen Sidame Chitodunsi mayalong ardipidu Duarbaguri pen Rongsina be report card news Dolamarat কাৰণে খুব ভাল দিন তিনটাকৈ প্ৰজেক্ট আমি ভূমি পূজন কৰিলো এটা হৈছে কাৰ্বি হেমটুন চিফ মিনিষ্টাৰ আনটাইড ফাণ্ডৰ পৰা 35 লাখ ৰুপিছ হেতু আমি এই বছৰতে কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে প্লেনিং কৰিছো আৰু এটা আছে জগন্নাথ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ হেতু 1.5 কোটি টকা আৰু এটা স্কুল টি গাৰ্ডেন মডেল স্কুল হেতু আগৰে জুনিয়ৰ কলেজ বুলি কৈছিলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ক্লাস 12 লগে থাকিব তো হেতু 2 কোটি 70 লাখ মোটামুটি 4.5 কোটি টকাতকৈও বেছি কাম আজি আৰম্ভ হৈছে এটো খুব ভাল দিন বুলি ক'ব লাগিব কেলে এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট এটা আমি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিঙৰ ইনষ্টিটিউট এটা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এটা জাতিৰ যেটো পৰিচয় তাক বচাই ৰাখিবলৈ কাৰণে এটা অনুষ্ঠান কাৰ্বি হেমটুন এইটো আজি দলামাৰাত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে যদি চাব যোৱা যায় আজি দলামাৰাৰ কাৰণে খুব ভাগ্যৰ দিন আৰু খুব আনন্দৰ দিন চকিউলাৰ পৰা তাৰাপুঙলৈ 50 কিলোমিটাৰ 194 ক্ৰোৰ নৰ্থ ইষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট স্কিম ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা আমি ৰাস্তাটো চেংচন কৰিছোঁ এইটো মাহৰ পৰা আমি কাম আৰম্ভ কৰিম এই 2-1 দিনতে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰটো দিব আৰু কাম আৰম্ভ হ'ব এই ডাঙৰ কথা এইটো এচিভমেণ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আমাৰ সপোন আছিলে যে বৰপুং তাৰাপুঙত আমি ৰাস্তা বনাম আৰু ৰাস্তা চেংচন হৈ গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ দিছোঁ ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰীক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ যে এই দুৰ্গম এলেকাত আমাক ৰাস্তা দিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ যে এইটো ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন লে কৰিবলৈ কিন্তু তেখেতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ লগত একেলগে মিলি পেলাই ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টনটো কৰিব ক'লে বিকজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এতিয়া খুব টাইট বিজি শিডিউল ইলেকশ্যন ডেট আহিছে আমি খুব আনন্দিত মইতো বিৰাট ফূৰ্তি পাই আছোঁ আপোনালোকে বেলেগ কথা কেতিয়া উলিয়াবই নালাগে বৰপুং তাৰাপুঙৰ ৰাস্তা হৈছে সেইটোতে নিউজত দেখুৱাই পেলাই এতিয়া ফূৰ্তি কৰি থাকিব লাগে লেট আছ এনজয় ইমান দিনৰ মানুহৰ এটা সপোন আজি 77 ইয়াৰ্ছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তাৰপিছতে একটা ৰাস্তা পাইছে য'ত আজি কিবা ক্ৰাইম কৰিলে মানে পুলিচ যাব নোৱাৰে কিবা বেমাৰ হ'লে মানে হস্পিটেলত লৈ আহিব নোৱাৰে হস্পিটেল পাই মানে মানুহ মৰে তেনেকুৱা জায়গাত আমি ৰাস্তা দিছোঁ যাতে মানুহৰ অসুবিধাবিলাক দূৰ হয় সো ইউ শুড ফোকাস অন দোজ মেটাৰ অলসো Dipu Junior Basic LP School Lumbajong Block along ke Cheng Siang Deng Lumbajong Block Teacher Association ke Sengar ni Katalon pona birota nale tuma perang ke pen birota nang pole Lumbajong Block
jai me kateng pen amarlo apor choran esan chodet pen puthot rat ame sitame ingni pothu কমিটিৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 2001 চনৰ 7 তাৰিখে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে কিন্তু হয়তো কিবা অসুবিধা বশতঃ তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু আমাৰ আজি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে আমি হাতত লৈছিলোঁ সেই আজি আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি বুনিয়াদী বেছিক স্কুলত এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা পতাকা উত্তোলন আছিলে পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে স্মৃতি দৰ্পণ আছিলে তাৰ পিছতে আমি আমাৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে কেক কটা হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে আমি সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন খেলা ধূলা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ বাহিৰত আমাৰ কলম ভঙা তাৰপিছত মিউজিকেল চেয়াৰ এনেকৈ খেলা হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ আমি প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত আহি আকস্মিক বক্তৃতা আৰু আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা কিবা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত আমাৰ এতিয়া প্ৰাইজো দিয়া হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছতে আছে কিবা মুকলি সভা দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা মুকলি সভা আছে মুকলি সভাত আমাৰ মাননীয় বিপিঅ ছাৰ ৰবিনসন কাঠাৰ ছাৰক আমাৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ লগতে কাপ্তাৰ সমূহ সেক্ৰেটাৰী প্ৰেছিডেণ্ট সহকাৰী সম্পাদক লগতে উপসভাপতি আমি তেখেতসকলকো আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ব্লকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলকো আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আজি আমি দিনটো ভালে ভালে পাৰ কৰি আমি যাতে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো সুন্দৰভাৱে পালন কৰিব পাৰোঁ আৰু গধূলি আছে আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আজি দিনটোৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী ইমানতে শেষ কৰিম কাৰণ এইটোৱে প্ৰথম আমাৰ প্ৰয়াস প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু যিয়ে আহি থাকিব নতুন প্ৰজন্মই আমাৰ বছৰে বছৰে এই উৎসৱটি পালন কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু এই আশাৰে আমাৰ খণ্ডৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ উন্নতি কামনা কৰি মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আমাহানকে ঠেগাৰ নিচি পিনি কিচিং চি নে 7/3/2001 পেন ল sita pini foundation tiga pati bang pini first lo plus ini litum la lumba jong lo kadok abe teachers si pangrum si pini adapen black husband cheng lo smiti torpon puno kekta income lo taben ke kadok abe dak doan pokolu hikhok miliplan ane khela dhula ta pati lo aso puthak mama city high mala songbong ta nilitum prize ta me pilo taben ke akonon baji sipen open meeting doji sinilitum ke chopa aluhi sita me wangji sinilitum isi kemang bang ke pini kapachun ason sinilitum je theklong lo ako pachun po asi muaprang awi tum tami ako nilitum api tami la so kambang la som muninga bang ke 25 ingkoi la po ke chopo asi muning tami la son ako chitong ji phansi ilihin ben mane isi ining akhalo bachuning rilo Damtang Therepo ni Paipo Arni Chinthong Ahavaralong Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Kahomrida Mahut Khasi Kharwang Atum Hakupen Kedwarong Mate Karbiang Long Autonomous Council Arlo Revenue Village Minser Arong Kahomrida Maputha Khasi Kharwang Akhe Rongara Atum Pen Pen Karjabdun UKPO Ameipu Panchiang Ganglang Ratania Hinpen Kachuro Pazerpo Karbi Anglong Autonomous Council Long Det Pen CEM Mang Hoi Kang Ni Mate Karbi Anglong Kachari Atum Aphai Do Olo Sitame CEM Atum Labang Swarong Kahomridam Non Puanta Apur Kimo Avila Tangte Non Apora Hut Pen Non Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Inglong Astua Khaya Phan Kang Hon Pen Labang Swarni Khasiarong Kahomridam Pen Khasi Kharwang Atum Aricho Mate Dowana Hem Kikim PG Aphan Long E Somtekang Labang swaputha khada kedo khasiara ratom non puan tame karakli kaphejo arna maphan kethok kezir pibomla
labang so karakli mate isi rongajia sonsi aning kanwang tame pedopon la so puthak tame lak photang ka pen council budget along get happy pen joy kepo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tulirang Longhang ka homri dampen khasia khai rong kera hem tame KKMPG aphan lapen towar dampri sampri rong so rong bot an tame alang li kachacha ka teng pen sai angdeng amu hei hui klempon popusi halada kedo khasia khai atom aning chetheda anpar tame lokelami si avijit gro aphan tame ajonarlo chin thongarat akisung along karjabdun lapen kaching thur asai ke klem dode sang sebang paphan tame rongarat atom ning kang samakardom pazerpo bugang tung kedam tangan kan anda me ba CM mang hoi kang ni Karbi Anglong Autonomous Council long CM kang hoi kang ni anda me CM matung bang belang lasi patumi halang libang lo lapet ke khasi kharbang arat me ning samjin pen deng lo alang lipan pen sonok taksi hadak rejo kharbang tumarejo khasi kharbang tumarejo kido adim jung duan pu hala so hem tame alang li pikang lo hadak long etame som kang lo lapen ke sonok taksi hadak duan hem pen hatwar pian kilometer hini bakdo hala so tawar tame alang li semar pon popo silam chak chipi pon pen rat atum tame aning arong pro pen alang lipan ning sam karom pajir pon lo lapen ke sonok taksi aning kanwang aning kan ther hadak karwang mande khasi akhe tum hadak karkli kapojo la sondo la so arni ke tholang do polo la jila so tholing do arni la ke sok sang chili longle pa krokle aprang si labang so rongaje ke dolo la si hadak arnam phan ke thok ke jer la son ajai mek iroyan aporen la si arni pen kaprek arni sona karkli do la si iroi bak la sona karkli do la si la so karkli ke tholeng do posi pulo la si hala so phanda me Karbi Anglong Autonomous Council pen budget long thapon po posi alang li chechak pen jelo na pen kela lak pho tangka labang so atholeng do fan phan alang li pipo posi hala dak me long ta mening je pot ni tum song hui pen ta me suri kardom ningkang sam pajir si an so se alang li chithe pading nang pasi arnam akingri hirjime hang si pansil ni lilam thing ton kroklo kardom la rat ahem lo aningkan wang thulang do ahem mane la lo rat ahem la tai sinang cakang lo aku tuwar tadak duwan kharwang duwan ahem long pen hatini ali an ke tuwar tanang pipo nang pachok po kilometer kan dege kilometer adha an ke pachok po selang li cakang lo an pen ke la ningkan si penas ningkan sek pen nim rukom ki klem la so phanta alang li jakang lo suri lakpho bangke nang pibek po mane la tanang li jakang lo tuliram ronghang an pen ga bijit kro phanda churo iglo nilitum sarphu mane jepi po kidu anta amsera lok asor an pupelo kharwang kidu an atum ke aning rong piklo chehok kharwang khasi tum anta chehok piklo alang li tum phan churupar lo kai arni ni tul bihek thiek pan kidu da la son bang ke thek long li pin lang aku la son nang ke lang pu avidet lang tum yan pin lang pon tum ke churupar lo abijit kru phan churupar lo CM Tuliram ronghang phan churupar lo ituma rat pen karwang asu pen ku presiden alang li kaniji ason thak lo te hok lo itum rat pen kaju padun rong pen inut presiden parti hui long pacu klem dunang ku kiti itum malong pacini nang menek kam yang rong dilop kecuan i opan aholo aghai abijit kru aghai Tuliram ronghang tame itu malong nang ka cicak dun pen cicak dun lo tame itu rat pen ke ka cicak pen ateng cicak cot akam klem kledet
puta itum rak atum bangke lasona bangke kre kaci cak pen klem pit balong pit lapua bangti itum rak atum bangke itum ani geha lasi curu mate curure mate curu lapu si mandet lo itum rak pen atum bangke Trik ho dasar sudah abang anak wang ho dan kemarin ko ni mitam dia belum pulau dia dan juru lo bilang di dari bang sar di klub pandai juru lo ame ala kadu ko itu pandangan juru lo nasi ni itu pandai cicak lo lah hem itu dak sudah doa hem bangge nang pipu kusi nang cicak lo semida ayah fan bang nang TV 9 cicak ayah tua nang TV kusi cicak ni dia dihek dalam ni cicak lo puluh Nizang Karbi Anglong Dongkamukam Rong Supi Dongkamukam Revenue Circular Long Piniteria Chiklonified Troxy Arni Litson Rong Par Lapen Karbi Lo Charlie Astong Atung Jokjak Ning isi Chelang Pet Pen Sart Hepang Cho Along Lialong Keche Kebia Swatum Aron Repen Kedopi de Ratumapan Theria Chiklonified Troxy Arni Eviction Pon Popu Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kapang Dak Ponapothak Karzudam Tru Kedamtang thangthang a chiklonified crate rock arni phelangpi towar krong pli kachetok along VGR along lia phuthak sodak pen kachestong pona ho sart hepangcho along lia long keche kebea swatum aron re pen ke duatuma phan theria chiklonified troxy arni si eviction pon vek popusi land and revenue amosing tiso pen pangdak pon sita non theria chiklonified troxy arni nangle deta phita Dongkamukam Revenue Circular Long Thangnat Anotista Karbi Anglong Autonomous Council Pen Paledam Delang Pusi ARO Lapen Kaprek Man Keduatum Nang Thandun Thulong Lapen VGR along le along eviction aputhak ke claim pon bom loputa nang thandu Totang te Litson Rong Parpen alam the Arjupon Iksina Prangsi Perangki don Panjame Kero Parpik Bilo Jasemet Banke Nilitum non dak kedoke lake Litum dak la circle office on mate air office on sego kedolo ladak Jasemet Nilitum pini ke banke pu alang like sarthipangcho lo alang li sarthipangcho long le kidun vek la bangso chiring ko resi la so akeche ki be so tum kache right thipen hala bangso alam the athepi en pensi ke damtang ni phaing kret throk an arni dak phelang pi krong prilong phelang pi parai krong prilong kache song ho hala bangso ni Ilitum Karbi Anglong Autonomous Council long ang hoilong kang ni la bangso land revenue department ai em ke hai omorsing ti alangli kaningji tekang labangke niphai Troxier ni pelote mate March 7 ar nian ke eviction order an tang ton thengtang thailo selam tang thailo halo sopot bangse March 7 ar nian bangke eviction ke start phang cholong le lamang ke dak ke dobor idet lapen kacerai bor idet along le bangke hala dak bangke eviction a bangke claim vek polapen order bangda theng etlo puselang lidim polus la so athe PNC pini alang li start phang cho alang li long le sikidun lo alang li helo long le hempu lasi alang li tum pensi dak bangra petsi dak circle officer ben chenglong dak aero mondol esket mila dak nang chingwa iklo alang li tum ke claim ke nam akrong koson stame nona bangke air ke damtang por alang li kaning jete kang karbiang hadak la phelang pi krong prilong la bangso kache song hala so armungang bong kaning jete kang hala dak bange ni phai Troxier ni mande March 7 ar ni la bangso eviction claim popo order do etlo pula mang hala bangke ili tumang jasemet nona man bangke la dak circle office ong da la bangso athe pi bangke eviction claim nang popo bang alam atoya ni nona tanang lelilang non anang lelang posi pini alang li dak methang chewang se alang li si petition pi tekang lo high court pen atoi ni bang council fan si pilo dak district court pen itum han si nang pa hailo pen chenglok along ta kachedan do anta alang li phan long le bange pinang po la pen long le pek nang po la pen aron ri keto tum han bange tharle nang po la pen ing sai nang pu pen si alang li phan si atoi ni bangke aron tang do an ben alang li phan sambe pini arnita ada Karbi Anglong Autonomous Council kachari pen land belongs to Karbi Anglong Autonomous Council to hangbong is inherent subject transfer subject poipit sami Karbi Anglong Autonomous Council pen kopi kamat hatone mare komat phan koson nga pheris same labang so long le bangke non anta long sar thipang cho long le hai Karbi Anglong angbong arlo do thip Karbi arong angbong do kok nang do thip angbong same Karbi along le thek lorta isi cherai bor i det pen alang li phan long le non anta pek thek thela pen alang li tum lam chak kachi pe katikanga ting banda non anta papling pli hala son thek long lo lapen an par adun thuala mangta sar thipang cho long le ke hai alang li tum along le labang so non an cherai bor di ta hala te son nam lo lapen an par bangta non Karbi Anglong long non suluk soda Karbi tum non thurpak pen ning sipet labang so Karbi khe tum ar japet pen Karbi Anglong long labang so karai kom je phan bang bu thurpak pen rengnang ji rai kom nang ji pen labang so phelang pi krong phlong mare phelang pi long labang so
PGR along lelong bangke eviction claim po lapen hala bangso eviction ke claim mang order ke pilo tema same hala bangso order ke pila bangke dak circle office bangsi isia toyo ni pilo eviction claim nang jipu same non anta hala bangso eviction bangke koan kosong deng ma hala sunang ke humri lasi alang litum han same jasemet no ta circle office along ke claim abang putum SK mondol pen jenglok dak ake hoidumen jenglok alang dimen cingki chan masi alang litum isi yang deng an ke tanglo lasi lasuang deng bangke alang litum puthot council ong sila bang solo tupo dak komara hema don koan si kidoma kopi pisi kenang jima koson koan si kenang jima bang kona bang pusi kinai hal bang so ang tone details bang kopi si alang tum ka prepare ma hal haya sono mungdoan bang council fansi puthot isi details bang pitupo lasi hala so details bang alang tum report kopi ma alang tum name list ke claim abang pu amen pen hema don komara hem si don koan ma kido hal bang so list bang alang litum council fan puthot pali thusi hala so pisi eviction notice bang alang litum pipo pusi pini nili tum han bang dak circle office pen bang bang so alam si tum lam klar bang pidu niklo lasi non jase met pet bang ke Karbiang long termas council pen ARO office against pada circle officer pan labang so eviction order ki pen hala bang so ki pen bang dak circle office pen bang ke claim nang gian ang dengan ke bang claim lo lapen ke claim nang ji kupi ma ke tok ke lang ban kapang room nang documents amen list kupi ma ason mungkin nang isi preparation budget kupi ma labang bang selam lo la so posi non bang jasemet alang non jasemet bang Karbiang long termas council kaceria dak ke hoi authority jom sela bang so pudo iklo eviction ke claim jil pen eviction notice ki PG pan ke tase hala so bang ke non tong sokot pen unane ke pra pen labang so non rat ki thot pakar iak akemang hala so bang ke mekri meklang donak ni pen aning ceprong nang pen karbi akhei tum kang cir kalang ipen hal bang sukar cesong karbi butur pak pen hal bang sukar jawa porlong cesong menak ne lopo lapen emang homan nak ne lo lapen claim vek pupu hala so lam cak kipia ting pen un an eke prapen alang tum claim nang po jong si claim klip pulo tela dak karbi yang lang arat ke kitur pak di pen kenon ka cesig mek dolo la se hala so por jong si karbi khei tum jong ang bong jong si kitur pak ka cesong ben jong si kopini soluk so dak dok pulo bang ke karbi yang long termas council kacari tu mane karbi yang long atum ada kacari council ang hoi kang ditum alang litum si arpu jenang po lapen lake alang litum mongsi adailo Tang tepini karbi prime time biota bangke kang tonik long kadu kaveta me dome thak me kurwang thu